Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kakak. Pada kali ini kita ketemu pada karya baru, di mana karya tersebut diberi judul atau dengan tema tradisi lisan di dalam kesenian Aceh, di mana kesenian berbagai bentuk diramu ke dalam satu tempat atau dalam satu wujud yang kekinian dalam konsep keberagaman di dalam kesamaan. Nah, di mana kesenian itu menceritakan tentang bagaimana peradaban kesenian masa lalu yang penuh dan sangat kental dengan keislamannya, tapi hari ini sudah mulai memudar. Tapi kami sebagai generasi yang bertanggung jawab untuk mengembalikan hakikat daripada kesenian tersebut, maka kami dengan usaha yang keras berpikir dan bertanya kepada guru-guru kami bagaimana kami untuk menelusuri sebuah peradaban kesenian untuk kekinian. Nah, ternyata kami mendapat jawaban, didukung dengan momen-momen di Aceh yang begitu kental dengan Maulidur Rasulnya atau Maulid dalam bahasa Acehnya atau Maulid di dalam bahasa Indonesianya. Nah, mungkin konsep ini menawarkan suatu tempat di mana kegiatan tersebut adalah apapun dapat kita lakukan sejauh yang coba kita terapkan itu penuh dengan nilai-nilai Islam. Apalagi kesenian Aceh ini tidak terlepas dengan kaidah-kaidah Islam. Bukankah Islam itu yang terbesar adalah pelajarannya akhlak? Nah, maka seorang muslim yang tidak berakhlak, maka pelajaran Islam yang mana yang dia pelajari? Nah, maka dari itu menjadi pertimbangan kita di dalam menelusuri sebuah konsep yang kita tawarkan ini, dan insya Allah konsep tersebut akan mengembalikan kesenian Aceh pada hakikatnya, karena yang bukan tersentuh dengan Islam maka itu bukan punya kita, tapi setiap kesenian yang bersentuh dengan nilai-nilai Islam maka itu milik kita. Ya, insya Allah dengan kejadian atau dengan peristiwa yang kita saksikan bersama ini, itu membuahkan hasil atau menjadi inspirasi baru untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada karya yang sederhana yang kita lakukan ini, pada intinya kita mau menyampaikan prinsipnya menuntut ilmu itu tidak ada akhirnya. Seperti fenomena hari ini yang kita ketahui dalam memahami situasi masyarakat yang sangat cepat bermesraan dengan orang-orang yang dengan tanda kutip tidak harusnya mesra, itu kita dengan mudah bermesraan. Tapi ketika sedikit saja ada perbedaan di sesama kita yang memang benar-benar saudara kita, justru itu kita sangat cepat tersulut amarah seperti itu. Jadi dalam karya sederhana ini kita coba kita coba menyampaikan sebuah pertanyaan yang harapannya itu untuk jawaban itu para pendengar semuanya itu mencari jawaban kepada orang-orang yang lebih berilmu. Jadi dengan kesempatan ini kita mau sedikit mungkin menyampaikan kita yang muda-muda ini, ketika kita yang muda-muda ini mau tahu jawaban kenapa justru yang berilmu itu justru tidak menerangkan atau cenderung menganggap ini hal-hal yang biasa-biasa saja, yang menurut hemat kita yang muda-muda ini bukan hal yang biasa. Justru inilah keterpurukan kita di skala lini, terutama tentang masalahnya ada pemahaman malasnya kita berpikir seperti itu. Padahal konsep pikir ini tidak diturunkan Al-Quran itu, melainkan untuk orang-orang yang berpikir.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم.
kan lagi nyana rupa maletan hamba udip kabedonya awai pun hekama sosok malingkah buta majelisnya Nipitkan lain bersabar hati berdoa sampai tujuan Allahu Allah Allahu Rabbi Bedina Nabi Kiamat dunia saya bergaru namun apa yang dengar
Nabi mulia, Nabi tat senang rumeh lagoina, gedengo selaut getat musiga. Allahu Rabbi Be'dile Nabi kiamat dunia Bit kamonyo Bit kamonyo Mantang lam dalem Mantang lam dalem Bangai tat kamo megure pihana Allahu Allah Allahu Rabbi Bedina Nabi kiamat dunia Bid kamonyo Mantang lam dalem Hana lam jura pebida Pat beng pat kerdang Hana lam jura pebida Pat beng pat kerdang Bid kamonyo Bid kamonyo Mantang lam dalem Mepake sabe sedara Amanah gure Amanah gure Puja Rabbana Selawat ke Rasulullah Nabi mulia Rangsang yang padat gepebedah demam menan kegadai apet kali diceh ganto mata data jam pinyung pihlise geperoh aso ngamu makna bak punca demam gedua sidro saheh ceh gure mulia geperno kamo jalan cahaya berkat Rasulullah Nabi mulia hakikat bertepat betroh makrifat Allah Ta'ala.
Dalam tengah belang kamu merawi ngonrakan sabi kamu calitra panyot bak jaro kamu mebae ngon senang hati kamu mesendang jak mita darut dalam tengah belang inongon agam kamu seraya kon ke mekesud budnya ke alang sebagai hiburan kamu sedara. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لبنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به من نانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغد به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني
بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا صلى الله عليه Renung dah jago pade baby jele dua. Renung dah jago pade baby binerimba. Kedihai dulu kau dalam le Beka padu le bawa pade muda Benata sayang ke ulun tuan Kon re'uh re'ah bak lun usaha Renung dah jago pade baby jele dua. Renung dah jago pade baby binerimba. Kedihai dulu kau dalam le Beka padu le bawa pade muda Benata sayang ke ulun tuan Kon re'uh re'ah bak lun usaha Renung dah jago pade baby jele dua. Renung dah jago pade baby binerimba. Renung dah jago pade baby jele dua. Renung dah jago pade baby binerimba. Ajak Bandung sare Husain dulu Husain dulu Ajak Bandung sare Husain dulu Urang melaut ngaturang magok Adu asam lago punya utama Yang kepangkai bagi ketanyo Udah pelak nang roma kemu sedia Jaga norak kadalo nak ulang pade. Ulang besar wahai saudara. Ulang laju rakan bohate. Mubela lole uroga jua. Urang melaut
kagak pahala lepas Allah ngan kehmadua unggon ngon daru marwah nang ronyo beeta buot bemusambut lagi yang kakak cuco getanyo beeta kawai bemehorisam adat budaya. Na dua rote hana terus sang lo. Ka. Menan
anak-anak lon memandum. Hudip lam donya nyo bit-bit siat tagai. Sinipat siatnya. Si gotroh takun lafaz Allah. Muda dikata. Sehat badan dikata. Menyokatro mbak wate. Tanyo pasti tak tinggal donya. Hana payah preh Tuha untuk tanyo mati. Hana payah preh tanyo sakit tak tinggal donya. Menyokatro tanyo ni mbak wate nyan. Hanapat tak pesuk mesi ujung pade. Getanyo tak tinggal donya. Tahu dep tanyo lam donya nyo UBB galak tanyo. Tak pubut laju bepe yang hawa tu. Tak pegah laju bepe yang tanyo tingat. Tapi tak ingat bahawa saji atranyan mandum akan tak bertanggungjawab singoh bapa Ta'ala. Ada pih si Ubi Zarrah. Menan tak pemada buat malamnya. Jino tak langkah sama-sama uli ke balai. Nandar gata pimpin rakan-rakan yang lain untuk main sedati lagi biasa. Nyan katro. Dari mana? Boka, tambang lam barisan. Cuba kata nandar pegot sebuah gerakan untuk rakan-rakan yang lain ikut ya lagi nandar pegot. Kah. Cuba kata saya. Gaki bertegah. Cuba ulang. Urang kata dua pakon nekhe mau tengon yang salah. Tak ingat. Menyona urang rebah tak tulung. Bek ta gidong, bek ta hina. Nyo bek nu ulang li yang lagi nyo pekatun. Toh jaro nyo bujut ke ubat. Cuba kata puas. Ni balik lagi. Ni putar. Cuba ulang. Ka. Jino, cuba sama-sama pegot gerakan. Ka Nandar pimpin. Nandar kena dekat ya ruka. Duduk. Jino urang gatanyo kaglah nama sedati. Kaglah nama rapai. Kaglah nama syai. Bacut lun pesah ubak gata. Getanyonyo ibarat ia uno. Ramai orang yang jak bak tanyo dengan bermacam-macam perleh. Dan ingat, mandum piasan yang nalom danyanyo, menyonyan hana ge petrang, menyonyan hana ge wasit, menyonyan hana ge pegah untuk masalah agama,
Makanyan kon ke piasan gedanyo. Jino lun pusuk tengkulupnyo aba ule gata. Sebagai tanda ikhlas lun ada ilmu yang kana ada tubuh urang gata. Buhudip ke buasirah urang gatanyo. Kah. Assalamualaikum, mintaan payung di laga malun, hadilah lun lah lun tamang. Hai cuda bangalun tamang alam mesin, intan bulan di laga madi, di lalun lah lun mubri. Lun mebisa dia mintan bulan di laga maka, di laga kaum. Gegau melingkai mata di laga masa, di tamu aja. Tamu aja piyo intan bulan di laga maka, di laga jamin. Lama karena salam kita melalam dalam nabikan. Hai nabikan sunat sayang lamu lalam mulia. Mulia waris mulia beranuk kamu beri hadada ini di dalam baganda. Hai baganda kamu jalan malam lama karena salam kita melalam dalam nabikan. Nandar kena dekat ya. Jino kata pimpin rakan-rakan, ba ujung neba gerakan walaut dan lenglot. Kah. Jino kaglah getanyo main sedati. Jino saban-saban tak bantu rakan-rakan yang lain untuk tak pegot kauri di tempat getanyo. Kah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي الله يا أيها الذين آمنوا صلوا
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد صلوا عليه. إذا كنت في ضيق أو في فقر أو في مرض فأكثر في الصلاة على محمد صلوا عليه. يصلي الله رب العرش عشرا على عبدي يصلي على محمد صلوا عليه. وفي عشر يصلي الله وفي عشر يصلي الله 100 فأكثر في الصلاة على محمد صلوا عليه. وفي عشر يصلي الله 1000 فلا تنسى الصلاة على محمد صلوا عليه. وفي 100 يصلي الله 1000 فلا تنسى الصلاة على محمد صلوا عليه. ولا تترك رسول الله يوما فما أخلى الصلاة على محمد صلوا عليه. فلا صوم يصيح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد صلوا عليه. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد صلوا عليه. فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد صلوا عليه. وعند الموت وعند
سوف ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. وعند دخول القبر وعند القبر تخضع بالآمن وترحم بالصلاة على محمد. صلوا عليه. ولا تحسى من الملكان رحبا إذا سألك كلهما محمد. صلوا عليه. رضينا 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 بحب فيكم يرضينا بالله. رضينا بالنبي لنا إماما. صلوا عليه. وأنتم آل وبكم رضينا. وبالسبط الحسين كذا أخوه وحيدر ثم زين العابدين. وزينب من لها فضل سمي من المولى يرى للعارفين. صلوا عليه. أبوك فارس الهيج علي ساد جيش المؤمنين. صلوا عليه. جيس العارفين وأمك بضعة السطرات. أمك بضعة المختار طه. محبة إلى الهادي نبينا. وكان المصطفى يحنو عليها. عنو ومحبة أعطى